wathubeleza wena segoli wadideka ngisho abokufika bakulelizwe bangambona usiqu sesithathu kaJesu Kristu wathi abaJuda alivuma uvumaneni athi siyambona ubehlobaneni ubuyile wena kwaJuda useseningizimu Afrika usembatha Jehovah. Amagama enu encwadini yokuphila. Bangcwele sizongenisa inkonzo kahle sizokuhlanganisa mhla ka-1 July inkonzo yamakhandlela, inkonzo yezidalwa, singenisa abakithi, singenisa umdedele konke nje ilanga lakho namhla kahle ilanga lezibusiso. Ngakho wonke umuntu ngicela ukuthi abe no 10 minutes ukukhuluma imisebenzi ushemba amenze la yona. Should mawuhlabelele nje ivesi elilodwa bese uyakhuluma. U10 minutes ke u10 minutes mina ngizoba yini bayithi konje yini le parliament bani lo
Madam, oh, I think Madam Speaker. Mina shooting zoba ubani Deputy Speaker. Ngicela inkosi ibusise ukuphama kwaNgcwele. Ngizophinda ngisho lenkonzo ngeke ngithe yani. Eyalokho enikuzwile ngikhuluma. Angeke ngithe eyidalwa, ngeke ngithe emvuselelo, ngeke ngithe ukungenisa umhlangano kaJuly, angeke ngithe kamdedele, ngeke ngithe eyintambo, ngeke ngithe amakhandla. Eyalokho engikhuluma eyakho konke mayibonge inkosi yaseKuphambili. Ngizocela isihlabelelo "35" ngolimi lwakwethu, isihlabelelo sama-35 thina ngifasa umjivo wami kahle ngibe muhle ngihloniphe ubaba ngabe Baba wethu osezulwini thina uthokoza asiye Masibonge bangcwele wodwa mncane bengaguqa nje lapha la nje duze kwabefundisi umama aguqe ngapha kubakhokheli inkonzo ke bangcwele ngiyinikela kunina befundisi wena uzongiphathela umbhobho mayisefikile umuntu uzomnikeza inkonzo yebandla lonke sizoyivala ngo-12 mase sobusisa amakhandlela masiqeda futhi amakhandlela siyivule futhi ubusuku bonke.
isihlalo sobukhosi bingelele oNdlunkulu bingelele abafundisi abavangeli abashumayeli baphathi dayisuthi bingelele abakhokheli uhlalokuhle sengibingelela nentaba epheza ngibingelele nonke ngegama lenkosi yasePhakeni amen. Bantwana basezulwini ngihlabelela isihlabelelo la sithi izwi lenkosi selifikile phezu kwethu masilamukele ngezinto ezimhlophe engakwenza-ke nami izwi lenkosi lifikile phezu kwami ngalamukela ngenhliziyo emhlophe ngavuma evumeni kwami ngabona kuningi engenzelwa kona ngenzelwa uNkulunkulu wasePhakameni ngenzelwa inkosi yasePhakameni liyaye lithi-ke iBhayibheli khona kwenye incwadi la ekaJohane khuluma uJesu uthi uJesu siyakusho esikwaziyo siqinise esikwaziyo nesikubonileyo bese sesiyaqinisa nami ngizokhuluma engikwaziyo nengikubonile ngiqinise. Bantwana basezulwini ngiyakhumbula kudala sasithi uma sihamba soshumayela sihamba nenkosi kwakuba nefu belincane nje besingahamba libalele livulile konke kodwa sothi uma sisondela ngalapho esibusa khona umthakazo bese kuba nefu la lefu leli sothi uma sigqoka uMnazaretha bese sokuba nemvudlana nje esilethayo kodwa esimanzisi lemvula iyasela yona kodwa esimanzisi sizawungena kulo muzi thandaze masiphuma futhi isho futhi lemvula sikhumule sigqoke masiqeda ukugqoka masabo bisiyathula futhi uzothi uthi uyalibheka lefalseko ngelinye ilanga ukhona ubaba sisihamba naye kuthiwa uZwana onomlomo obovu usiyabuza inkosi nkosi lemvula lesilethayo lesimase ithi inkosi hayi ungakunaki konke lokhu kufanele ngabe niphatha amapeni niyakubhala ngoba lokhu kuzoba ubufakazi eminyakeni ezayo lokho kazange sikwenza zange sikubhala ngoba namhlanje ukuzwana ngabona kodwa ngabhala mina emoyeni wami nasenhliziyweni yami njengoba ngikhuluma namhlanje kuningi-ke mina uShemba angenzele kona khuluma ngelinye ilanga ngangesitolo eShoprite ekuseni ngiyothenga ibreakfast bese ngithatha nephepha ngifake la ekhwapheni mangibhadala ngiyabhadala konke lokho kodwa iphepha lihleli la ngikhohliwe angiboni thatha konke into zami ngiyahamba ngifika lapha security yamakha konke bese iphepha ngithi iphepha athi yeke la hawu ngithuni ithi ngibhadala hayi angasabami ngomshindo athi hayi noboshiwe ujwayele ukuyenza lento ngiboshwe ngempela ngiyovalela eHolanda epolice station hlale lapha ilanga lonke bese kuthi ebusuku sibaningi lapha kunomsindo nje lapha eseleni kuthi ebusuku bese kuza lelizwi ngizwe lelizwi leli elaziyo lithi kimi Mshaloza bese ngiyaguqa ngithi Nkosi yamakhosi bese lelizwi lithi ufunani ngithi Nkosi ngiboshiwe ihle ngithi ngiboshelwe
ngithi inkosi yamakhosi bathi ngitshontshiwe hleke kakhulu ithi bathi ngitshontshiwe untshontshiweni wena uyantshontsha wena ngithi inkosi ngeziphutha hayi badlala ngamdlozi mangithi ngibheka labantu laba besinabeseleni sebalele bonke besibaningi lapha eseleni kodwa ukuthi balale mina ngazi ngoba kade bexoxa sewuyini ngikhuluma naleli zwi bese leli zwi lithi kimi hayi khuleka mdalosi thina oshembe sesilungisile le ndawo sathi uyaphuma uzoyikhaya unganaki lutho uzokuhlela mina uzawuhlela nemoto ezokulanda iyokushiya ekhaya ngithi inkosi yamakhosi athi khuleka lala uma bekupha ukudle ungakhathazeki ngoba ngiyazi ulambile ngithi inkosi yamakhosi bese lihambe lezi leli ngilale ngempela mangivuka ngakusasa ngempela kwenzeke kanjalo ufike nje iphoyisa lithona kwenzakalayo ngilitshela hayi bathi ngitshontshiwe libheka ifayili lithi hayi abakuhlanyela nawozana lingikhipha mangiphuma ngihlangana nomuntu wethu usengilindile ngemoto ngaphandle angithathe ngemoto yami ngisekhaya mangifika ekhaya ngithola unkosikazi lapha uthi kimi inkosi ifonile izolo befonile ushembe izolo uthi ushembe ufonile izolo athe ufonile izolo ebusuku awu uthini hayi fonile wangibuza ukuthi ukuphi bese ngithi wena wathini athi ngishilo ukuthi phela uboshiwe ebesethi uthe kimi uma ngisho kanjalo wathi hayi ngikhululeke uzohamba khona manje ayomkhipha umdlaloze kusasa ekuseni uzokunaye la njengoba ngifike vele ekuseni kwaba nje kanjalo laphela kanjalo icala amandla kaNkulunkulu nothando kaNkulunkulu ngiyabonga manje uNkulunkulu angiphe wona ukuthi ungathule kilona losizini amen lokho manje ngifundisa ukhumalo wami ngibingelela isihlalo sobukhosi ngibingelele abangaphakathi uNkulunkulu befundisi abavamela abashumayeli ngibingelele abakhokheli bahlomluli ngibingelele inhlansuthi ngibingelele isihlalo kusasezulwini intabakhaza ngegama lenkosi yasePhalamende amen. Bantwana benkosi ngizawukhuluma nje ngisheshise ngoba isikhathi sincane ngemisebenzi engiyenzelwe ukushaya ngazi noma ngizoyiqeda kodwa ngeke ngiyiqede kodwa lapho ngizofika khona mase kuphela isikhathi nami ngizokwehlela ngesasa amen. Kuthi bantwana benkosi ngelinye ilanga lapha endlini kwenzeka enye into sake sahamba ngingakafiki nami lapha sahamba saya komunye ubaba lapha ngingakafiki la kule nkonzo khona ubaba kuthiwa uSibiya la eForce Locus
lo baba wasitshela ukuthi hayi cha umama ngeke esaphumelela ukuthi kube nomntwana ongasahlala esibelethweni sakhe nathi sasesihlangene ngedela nje kodwa sathi mangabe sifika la safika samcela umntwana ukhona lo mntwana ukhona kufike umoya omumbi lapha ekhaya uthi mangabe ufika lo moya kunyakaza izitsha kwafi izitsha ekhabetheni zephuka izitsha mangifika mina ngibuya emsebenzini hawu yini na uthi akuvele kwanyakaza noma ngathi kuyanyakaza nje angazi ukuthi yini laba bantu laba kanti kunefoni ehlala ingena le foni ithi mangabe ingena lo muntu okhulumayo akhulume amagama ami aku-ID amagama ami abangawazi abanye abantu nananiwazi amagama ami oyi-2 befike bethi usibanibalo kasibanibalo uthe what bekhulume konke akhulume konke okubi ngami bafika-ke wathi ngoba njengoba ngithi kwafika intombazane wayipheka ubhontshisi ngaphandle wathatha ibhodwe wayithela emehlweni alayebaleka le ntombazane yaphuma yenyuka ithe mayiphuma le ntombazane wangena ifoni wathi uyazi wena ukuthi ushisa umuntu sizawufika-ke singamaphoyisa sizokulanda bafika nangempela bamlanda wathi mangabe befika bemthatha kwafika imoto abantu bayakwazi ukwenza izinto kwafika imoto yafike yamthatha bathi uma bephuma naye phansi kwebhriji bemkhipha bemfaka ebhuthini bahamba bawamehlisa kuphi le ngasemapayipini le ubheka ngaserishapati uthi-ke ukuba benginemali ngoba bathi laba bantu sithunyelwe ngisemsebenzini mina bathi sithunyelwe usibani basho mina basho amagama ukuthi asizokuthatha wena bathi ngempela wena awuboni ukuthi le ndoda ayisakufuni na ikhona leyo nto uManazaretha eyenzakalayo ezochitha imizi kodwa ngokuthi siphambi kwesihlalo sobukhosi akwazi kwenzeke lutho saqhubeka sahlala nalo mama uthe makwephuka izitsha ngathi ngasiye enkosini besiyokuceba lokhu uthi yena uyazi naye ngaqhamuka lo muntu owenzele nto lo ngingathatha ngisho idoko ngimthele nayo sesiyakhuphuka inkosi yayihlela lapha elangeni siyakhuphuka etekisini lapho masikhuphuka siyaphezulu lapho sifike siyalibeka kuda siyakhuluma ithi inkosi hayi inkosi ngibusise wayethatha ukugula kakhulu mama ngelinye ilanga inkosi ize imshaye nangeshoba ngithatha ishoba ngimshaye nangalo ngelinye ilanga ithathe lovaselina emrakho ukuthi kulungile hamba sasingakabe befundisa ithi hayi kulungile hambani masihamba sithi siyaphuma kwakuhamba mina phambili isithi inkosi hawu well mama idokwe leli manje ukuthi uzokushisa ngalo sengelani idokwe ibikuphi inkosi ngalesikhathi ekhuluma ngedokwe lo ngisho inkosi yona le lapha nayilangeni la behlala khona bantwana basezulwini kuningi kakhulu engikubonile kwenziwa inkosi phambi kwami futhi engikuthandayo enkosini ukuhlangana kwalento esingayo engikuthanda kakhulu ithi namanje sakhuluma into eyodwa eyathi mayifika phakathi kwethu yathi la kukhale amadoda wakhala amadoda amadala athi awu baze bafa uNazaretha ngokwehlukana kwebala ithi-ke mina njengoba ngilapha ngizohlanganisa lobu buNazaretha isho njalo inkosi ithi futhi akukho ndoda engasukuma ihlalela ithi mina thina sahlangana sakubeka waba inkosi cha ithi uma ngabe ningasekho nina amaNazaretha
emva kwami ngisile ithi ngeke ngiphelele isho njalo inkosi ithi amandla ngeke aphele mangabe sile sivinjwa le Shayile time. inkosi kusiselezwini Ngekhethi inkosi yasePhambili. Ngibingelela isihlalo sokuthula isikhathi bangcwele. Sibonga uNkulunkulu osiphelele ithuba. Imisebenzi kaShembe ikhona. Sonke njengoba sila nje ithuba leli sisebenzise. Mina bangcwele ngizokhuluma ngokufika kwami la kulo muzi ngibuya ePresbyterian. Ushade ngangamazi. Kanti ngimbonele kude khona umuzi kwakusemzolweni okwakuthi isabatha sibabule kuthiwa ayithandele isabatha ngingamazi uShembe kodwa ngelila ngisho ukukhumbulele izinto nesegoli kwakuthi nje ngibuye ekhaya kuyisonto kusho ukuthi bathi kuyimande yekuseni kwaku-4 ngathi ngiyaphaphama kwakho into engihleli la ngizovuka ngiyoqala emsebenzini ngagula ngathi ngivuka sengiyagula ngiyagodola kodwa manje ngikwazi ukulova ngiphethe ikhiye zasemsebenzini ngavuka ngihamba emsebenzini ngagqoka ijazi ekhulu ngagodola lendlela emangalisayo ngathi ngiyangena ngabona bonke abantu bengibheka mina ngicabanga ngathi kuyabanda kanti uJehovah mangifika emsebenzini ngaqala ngasebenza hayi ngabatshela ngathi yazi ngiphilana kukhona into ehleli hawu babuze yini kusho isikhathi setiye itiya angiphuzi akuvumi ngigwini hawu kakhulu isikhathi hayi kuze kuthi intombazane ephakathi ithi hayi mshilo uyagula ngoba noma sesiqala sikuhlekisa uhleli awuthutheli angcono nge-ofisi ngiyosho ukuthi uyagula ihambe le ntombazane yotshela belo ukuthi ngiyagula ebesethi umlungu ngo-12 uzomele uhambe kwadoda bese ngekhathi lamliphi ngizoya kumuphi udokotela bese ngisuka ngaso isikhathi kwaku-9 ngabe kusahamba ulinde 12 mangifika endlini udlala angakavula emsebenzini athi ngithi ayele ngiphethe la ngivuke ngihambe kwadoda udokotela ngabona lutho liphele iviki uthenge sonke ekuseni ngo-4 kufika umuntu engiyakazisi ethi vuka ugibele uhambe edrobheni uzothola usizo lalokho ekuphethe ngempela ngavuka ngagibela ngageza ngamisa impela ngezedrobheni ngingazi ukuthi ngiyaphi ngathi bangikhupha ngasahlala eRosebank ngaleso sikhathi mangifika ku-Pretoria Street ebesethi umoya ingcwele ungehlika uzokwehla ngaphambili ngathi mangifika eJubilee Park kwakhona umuntu othi yehlala bazalwane ngehla lapho bangcwele ngangena ngaphakathi eJubilee Park ngathi bathi ngiyaqhamuka ngathola inkosi ithandazela abantu izwi engalizwa wayebathandazela ngenansuku ethi umoya wakho mawuze Nkosi ngathi lapha ngiyangena ngathi bangihamba bangibheka ngamanye amehlo amakhulu ngathi advert amazinyo akhona ayangachazeki ngafika ngangena ngaphansi kwale nansuku wasiyama wathi sobona ma ngathi yebo wathi yini ngathi ngiyagula khona impela wayesethi kudlamini bebebiza uBoshlopo wathi mawunayo imali ngathi yebo wathi dlamini hamba uthengela amafutha usumkhelela amanzi wathi inkosi iphusisa usuzosinda wasephindwa ngizo wasethi yazi ukuthi wena ulethwa abakini bathi yena mina nguShembe uzosebenzela uNkulunkulu angazi mangisuka khona lapho ayisiphelele lasekho sekhaya hayi ngabhekele endlini angadlanga nalawo mafutha angadlanga nalawo manzi ngabe selisukuma besembukela ikhuluma noma izinto zenzeka ifuna ngithi uthele kodwa lapho sethi ngeviki elizayo umuntu engambona ukhokheli nabalese bahamba wathi ngeviki elizayo ngizoya lapho phansi kwalesihlahla ngiyobona ukuthi ngokani uJehova khona
ngihambe nginalelo vuso iphelile manje lento ngivuke manje ngisebenzi ngifike ngoxoxela abangani bami ukuthi ngihambe kanjani bangihlele bese ngithi ngijahile kodwa ngifike uthe nje ngesabatha uyobethi bongani Jehova mina ngicela besilisiwe ngisonde Presbyterian nase Full Gospel ngithi ngizwe nje izwi kaJehova ngifuna ukubonga mangifika hawu kuyasona hayi kuyasona ngezwa kumnandi kuyasona kwaba khona isikhathi kuthiwa sekhetha inkosi ngathi ngithi ngibekho into engiphakamisayo ngasibona sengiphakeme hayi nangithi ngithola ukuthi ngibhekile wangibheka ngelinkhaya kwaxa ukuthi sefanele ngiyabona sekuphakamisisana ngathi ngiyayikhetha inkosi mase kuyanikelo sebeyasho labo bathi ufikisha kokufunayo ngathi ngithi futhi ngiyafika selonike ngakakhuluma ngathi uyazi ukuthi uyini ubalobethile ngithi cha bathi abali bathe uzosebenzela uNkulunkulu wena kufanele uze la uzobe isebenzi kaNkulunkulu kule ndawo ngabe ngicela bawasihle ngathi akwasi kakhulu nje mawuphilile ngekhaya kuthiwa nempilo ebheshi bazothi into yamuzwa abantu bakhona abakhehla khona gobothayi noma umuntu egula kuthiwa hayi uyagula uphethe isifo sobheshi manje ngazi ukuthi uma besemabheshini bazothi athi bawasihle mina ngazi ngoba kunendoda ehluphayo zonke insuku mangibele ilokhu ifikile sikhulekile zami uyakhombisa ngekodwa lapho umthumo lokusazana wathi njalo mangibele ebusuku ufika zonke insuku azothi sikhulekile zami manje ubhizi ibheshi lapho ekhaya ngambela kanjani ibheshi ngoba ibheshi angeni ithi hayi indaba ke lo phela ngenthayi lapha neshethele inhloko hayi kwaba kanjalo ngangena kanjalo phambili ngaqala ziningi insizwa kashebe abangenzeleyo ngaphinde ngagula ushebe ambiza wasabela sentime kwagena nje phone khokhela khalela ngathi baba ngiyagula yini ngamtshela inkosi kusise wonke sonke ngathuka kwakuyi Friday uqale umfundisi umdlalo wasenbuza ukuthi ngiyaphila ngathi ngiyaphila ngiyagula kwaba umthiyana wambuza ukuthi unjani ukhokhela uyaphila ngathi ngiyaphila kodwa ngathi mase ukufa sekungqalela wazi ukuthi wakuyaphi ushego wangisa ngaso sosikhathi wathi ukhokhela akusezuqhubeka uze sase sontweni ngavuka ngathi sontweni bacela ngihamba lo ngahlala endlini 6 months ngingasaye emsebenzini abelungu umsebenzi babelethe endlini ngangezokudlula ngiphila inkosi yomsindisisi ziningi izinto engasichaza ngaphansi kwekhaya ngalo shembe amen ngiyekhetha inkosi siphami ndazi Ntoma Mathalizo Nkosi yamakhosi siyabonga Nkosi ithuba osipha lona lokuba Nkosi sibabazi ukukhulu kwaNkulunkulu siphami amen beku unyaka la inkosi yayenza khona umkhosi wentombi eqwaqwa yeqala ukwenza bazongikhumbuza bakhumbulayo ukuthi kwakuwumpunyana sasihamba nayo ngekhumbi kaNgcobo ithi-ke masiphuma kochitha amanzi singena ngaphakathi emotweni ibisithi ndimani ngithi baba isithi bamba la
mangikade ukubamba inginikeza isandwich la lenziwe ngenhlanzi ithi bamba la udle unganiki umuntu ingane yakho yomfana leyo ngase ngiphuthuma ke nami ngisheshisa alithi cala ngisheshisa ngicela ukuthi angizange banike ngihamba la ngihlaleleke ngilindile ingane yomfana ukuthi yeza njengoba uNkulunkulu eshilo wathi yeza kanti wake wakhuluma phambilini wathi Nazareth kuza abantu la bantu mase befikile bawamtshela ukuthi mina ngubani mina mangilindile ngibheka amadoda amadala loba ngihamba etimeleni ngabe ngibheka amadoda amadala mhlawumbe azozitshela kuthe lo mfana mesefikile sihleli nje endlini sibuke iTV uthi yena nangu uNkulunkulu kanti engakafiki inkosi impika sase emzini wayo eBedford ithi lo mntwana ezozalwa wakho ndimanje ubuza ukhosi ithi noma ngabe intombazane ubuza ukhosi igama lakhe ngibambe lokho wazala umntwana kwawumfana uthi ke lo mfana mesibuke iTV ukhomba ngakwi-TV uthi nayi inkosi nangu uNkulunkulu ncane ngithi mina asukume nina afika bamba iTV athi lo aleni ikhanda mfana athi cha kukhona ifoto lenkosi eseduze ku-TV ingaphezulu kwe-TV abesekhomba ifoto avume athi ya uNkulunkulu inkosi ayilo nkosi kulesephakade imihlobo le esibona ukuthi into abayikhulunywa uNkulunkulu ayizwakali kahle thatha isikhathi ungene endibini zethina abantu mangikhuluma ngabantu ngikhuluma ngami besikhona lapha eBedford kufike abanye abakhuluma ngama-cellphone ikhuluma inkosi ithi bengikwaZulu enyokeni ithi mina ngenhliziyo yami engabazayo ngoba ngingumuntu bengikhohlwa ibiyo kanjani inkosi ngoba kade sinayo nje sengikhohlile ukuthi ushembe yahamba ngomoya njengoba kade sitshela ethi ngiyeza emzinini kunjalo ngempela uyafika lento kade khulunywa umfundisi nami ngiyonile yenzekile khona lapha la ngihlala khona ngihlala egaraji ngaphe ngiyimoto uma ngifika la eGoli ngahlala egaraji uthi ushembe ngiyeza emzinini bengilele lapha bengihlala nensizwa yakwaGwala isivakashelo intombazane ethandana nayo ngilaleleke nami lapha embhedeni wami yena kulele phansi uyagula kwakusenziweni lokuba hambe emhlabeni intombazane lele embhedeni mangivuke ekuseni intombazane
lo unjani kanti wena ngithi mina ngani ithi khona umuntu owenze la eduze kwakho ofake igqoko esimnyama ogqoke ijazi elimhlophe ubele la eduze kwakho ngithi no usifike kushembe ushembe ugqoka kanjani wena uthanda ukuvikelwa uNkulunkulu na awuthandi na ukuba njengami ube nebodyguard ongayikhokheli imali indaba kaShembe isimanga khona la kulokukholwa sengiyinkosini ngoba kukhona ongahambi kahle emicabangweni yami ngiyakhathazeka kakhulu ngoba ngaba nesibonakalo sokuthi mina ngisiwe kaNdimane sengiyinkosini Nkosi ngicela uyongibhekela ukuthi ngizalwe kanjani ngingwabani mina yathi ngizohamba ngibhekele yathi mayiqhamuka nenkosi izongena esejalendala elangeni yathi ayikho inkinga nje manje singumsapho silunge kakhulu mangama ngekhaya ngifika uyagula bamfaka intambo la uthi ufakwe isayoni ngithi mina hayi awukhulu wena hayi awukhulu kumfikele nje ukuthi uthathela kakhulu kodwa khona into efunekayo kuye bese ngithi na abesabe siyozwa kumuntu mafika lo muntu wasengobhoza sesihleli lapha uthi bani ngoselela ngithi mina nawe ngomuntu athi ufakele intambo emhlophe la ekhaya uthi lo muntu ayikho inkinga esitongweni sakini usho lento esho inkosi ngila eGoli uthi into eyenzeka ukhumalo uye wakhuluma amazwi abhedayo phakathi kwekhaya icala zabamba ekithi-ke nawe mawukhuluma ekhaya uwakhetha amagama ungakhuluma into noma kanjani ngoba idala lizosuke ibamba wangihlazela into esingidlinyanga kuShembe indaba yesibongo ukuba ngibonanga nalamanje ngabisangile ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba inkosi uSelezile amen uthando lukaNkulunkulu nokubona ukuthi uzohamba kusasa akekho umuntu ozokureliva ozokukhulula ukuthi uhambe kubhlungu kithi na sonke la ukhona uyihambe lendlela uyihambe kodwa kusasa kungabisababikho umuntu emva kwakho ozoza azokubekela usheleni nathi ngikhumbula ubaba kule ndlela ngikhumbula ubaba Nkosi umkhumbule ubaba kule ndlela babe ihamba obaba lendlela kabuhlungu siyayizonda impela ingane ngiyengizwe ukuthi nami ngiyengizwe bengithiwa kodwa usala kangaka nje uzoyibophela yini angazi mhlawumbe mina ngizosheshe ngoba ungayibuka zuthe uthi wena hayi le khona kunzima ukufinyelela esibusisweni mkhuluma nje kade ngilana nje kuthami ngizokhala Nkosi nangu umama esibhedlela kuthiwa uzosikwa ngomese nini kule nyanga nje iphelile futhi nabo azasho umuntu angazi ukukhuleka kanjani yabona impela kodwa sobabili angazi nami kodwa ngiyabona ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu ezinsukwini zami useyosho uNkulunkulu ukhona emva kwami oyothi ngiyamkhumbula ubaba Nkosi uzumkhumbula uyothi mayethatha umnikelo ethi baba namhlanje ngiyaphambi kaNkulunkulu mhlambe nami ngiyosukuma ngale ngithi nami ngiyakubaba ngenkosini asambe senkosi mhlambe uyokwenza qonda sengishola ukuthi uManazaretha yazi ngitshele yangihleke yathi zwani yini ukhulume uthi wena awufuni Nkosi umama sikwe
uthi wena ngoba inkosi ubani edumile yaphesha kwelwandle uzibani yazalwa ngomthuko. Wena ngabe ucela ukuthi unkosikazi atete nje noma ngasikwa kodwa atete. Yazi kodwa ke ngoba usho njalo kulungile sokubona lokho. Hey mina ngibonanga umuntu efakwe kulento ekuthiwa ukususela akungasuki igcine lento leyathi lento le ayizange enzi kodwa ngomhla ka-31 kuMeyi ngizale uNkulunkulu ngiphe insizwa wathi uvula amazulu. Engathi-ke labantwana engibazale ngesikhathi esibuhlungu kangaka ongakwazi ngisho ukuthenga isinkwa noma ngithi ngiyazibuza ngingazi kodwa uNkulunkulu uyabakhulisa abakhulise engathi bangamkhumbula uNkulunkulu kusasa noma ngingasekho bese nabo besala behamba lendlela ngoba sizohamba siyakhula kuzofika isikhathi uNkulunkulu abusisa amazwi enwazwile. Amen. Kuthiwe siyakwazi wena uzwala usibanibani nosibanibani ongumbazi. Siyakwazi wena umfana kaSibanibani ongumbazi uyathanda uzenza uNkulunkulu. Namhla kanjena ke siyambona uJesu wesibili emhlabeni. Lo engikhuluma ngaye kwakungwaseBhayibhelini. Ngoba siyasibona imibhalo ukuthi imibhalweni kwasho kanjalo ngesikhathi esiphelile. Kodwa namhlanje simbonile ofana naye. Uma ngikhuluma nangithi umphikwa ngikhuluma ngoba kuthi emafika kuthi akaqale enze umsebenzi wakhe. Njengoba abesitshela namhlanje ukuthi mhlazane aphume ezulwini kwakukhala amadoda amadala. Kwathiwa uzenza ubaba uthingo bekuthi ngaleso sikhathi. Kwathiwa uzenza uthingo lenkosazana. Wathi makaqala hamba lendlela wayihamba lapha eDimeleni. Abethi makahamba eDimeleni abesabisa kakhulu ngoba bemncane kakhulu ngaleso sikhathi. Kunesikhathi esiphila kuso manje abantwana abancane abanaso isikhathi esifana nokuthi bangahambisa izwi kaNkulunkulu. Kodwa sathi masimbona abehamba gijima eDimeleni. Abethi makagijima athi ngithunyiwe mina kuthiwa ngizohlanganisa uNazaretha. Abephikwa amadoda amadala agcotshiwe la ekhaya kuthiwa abafundisi igama lawo. Sasithi masesihambe naye sithi masithi siyabuyela emathempelini. Kuthiwe hayi abahamba nalo mfana kaSibanibani ngicela ukuthi ningaphindi nihambe naye miyekeni ningahambi naye ngoba uzenza inkosi. Nangithi sihamba nomphikwa ngikhuluma ukuthi sihamba noJesu. Ngoba lokho esikubonayo sake sakuzwa nakadeni. Kwake kwabhala embhalweni. Ubehamba nezitimela la. Ahamba athandazela abantu ukuphila abantu. Ahambe angene imizi yabantu lapho kunenkinga khona afika athandaze. Ngikhumbula ngelinye ilanga wafika komunye umuzi kwakunomama wayekade agula abole unyawo. Wawuthi mawungena kulo muzi thole ukuthi sekunephunga kuyanuka. Wafika wamgeza lelo nxeba lelo. Emva kwaloko inxeba lalo mama lavaleka. Ngikhuluma mina ngoNkulunkulu esithi masizwa ubaba mkhulu umlando wakhe ukuthi abehamba alale emajele ashaywa kuthiwe udla imbuzi zabantu. Ngikhuluma mina ngoNkulunkulu esimbonile okungumlando ofanayo nokababa mkhulu. Okwathi lapho ngelinye ilanga kugulwa ngapha eKhwezi. Kwakuvele kusuke nje indlu ipoka nakuthiwa indlu yapoka. Ngisho ngani ukuthi yayipoka ngoba wabikelwa ngendlela yokuthi kwakuvele kusuke nje kusuka umlilo. Mase kusuke umlilo uyalibona nje ekhandla njengoba livutha nje ungalibona lihambe emoyeni ungaliboni ukuthi liphethwe ubani. Mangabe uthi uyabheka abathi abazothandaza abathandazi bebafike bashaye into abangayiboni ukuthi bashaywa yini.
bashaye ngamatshe bashaye ngeimpama. Kule ndlu le okwagcina sekufike umbiko ubika uze kuye wathi kithi batabami kusasa siyahamba siyangapha ekhwezi. Lapho siyakhona ngicela inhlalisuthu ilinde njengoba besilindile nje. Yathi ngicela nilinde inhlalisuthu ningadli. Ngoba uNkulunkulu lesinayo. Futhi uze ungaphazami eNazaretha oyingcwele. uNkulunkulu lehlezi naye. Lokho asenisabona namhlanje nje kuzokwenzeka ngendlela ahlose ngayo nafuna ngayo yena. Uthi inhlalisuthu ngicela ukuthi ningisize ningadli. Lapho siyakhona kunzima kakhulu kusasa. Ngangisebenza kwenye ifem khona la eJiphi. Sihamba naye sibodoje emsebenzini ngoba itrain ngicambe iphuma ngo-4:45 lapha ePark. Ephuma ehamba naye elokishini. Abefika Shumayela imini yonke lapha ePark bese kuthi ngabo wagibela isitimela esihambayo esiphuma eselokishini. Wathi ningadli nibhinqe novunula niphelele. Niphathe igubhu niphathe imbomo. Nangempela kwaba njalo sathi thina okay thina ngoba sina imvunulo nalabo mama engangihamba nayo bona leso sikhathi. Thina ngoba imvunulo sinayo ilula ke lento le. Akakwazi ukuthi uzohamba nenhlalisuthu yodwa nathi sikhona. Nathi singadli nathi asilinde singadli njengabo. Ukubalandela sobalandela sifuna ukubona ukuthi lapho bakhona kwenziwani. Nangempela safika kule ndawo. Sathi masifika kwaphuma ilokishi. Kweza amaphoyisa. Bathi namhlanje sifuna ukubona uShemba antanta ngebheshu ashawa izibhoki zakuleya muzi ngoba indaba endala yaziwa yakusondela ilutho lapha. Kushaywa izangoma lapha kwashaya abafundisi kwashaya abaprofiti ayikho into engabuyi lapha nje isibhaqo kuphela into evela lapha. Okuke wasondela nje khala isibhaqo. Nangempela sahamba safika lapha kuleya muzi. Sathi masifika kuleya muzi loya wathi batabami ngicela nihlale la ngaphandle. Wathi enhlansuthwini ngicela nihlabelele isihlabelelo esithi uye waqala nasi zitha waluthi ntunaka uye waqala webakhethe zolucima weManazaretha ingcwele zahlabelela insizwa sahlabela kwakhala isigubhu kwakhala imbomo. Bagibela abantu phezulu kwezindlu bathi namhlanje sifuna ukubona umhlolo. Wasangena yena nomunye ubaba esengangimkhohlisa isibongo sakhe ukuthi kwakubani kodwa bangena bababili lo baba la besebenze imayini wake wagilikelwa imayini kanjalo wangena naye lo baba loyo bafike bangena kulomuzi bathi nabangenile isikhathi sambona ubaba phuma wathi batabami wozani ngenani. Sangena safike lapho senza umthandazo senza konke sakwenza konke akwangabi bikho kwenzakalayo. Kwaba kuhle basale baphila kuloyo muzi loyo. Ngikhuluma mina ngoNkulunkulu ophikiwe. Isono sakho ukuthi udla iphalishi nekhabishi nami kanye nawe. Ngokufana. Ulukasicela izinto akacela. Ithi inkosi lo mhlangano lo ithi kimi yebo ucela ishasha wena mama. Ukuyeke lento ukucela kucela ishasha. Hayi ngicela ngicela ishasha. Amen. Asibonge bantwana benkosi kusiso zethu uhambe zibrika kwesikhathi zivuleke zibrika asibuyi ukuzobonga. Amen. Ushabalala kabuyanga ukuzobonga. Amen. Ngiyambonga nje uNkulunkulu
enkulu ngoba ungiphile lokhu ukuthi ake ngifunde ukubonga. Amen. Bantwana benkosi enkulu yasePhakameni masezekezekile lezinto sinazo ibusiso ziyadilika manje. Amen. Mangisebenzi kungena iBM kambama ngabo 8. Amen. Yonke iBM. Lapho mina engihlala khona yindawo le engathi abantu abayiboni kahle kodwa bayayibona. Amen. Awu ithi iBM uhlabalala umuntu oyidriver ayoshabalala kusasa yoba iCLO wena lapha eSwimming Pool. CLO yani manje mina ngikwazi lapho lokho. Kodwa uNkulunkulu ngoba mkhulu uyakunika ukuhlakanipha uma ucela. Amen. Ngifike mina ngaba iCLO lapho. Amen. Ngayishaya into yaNkulunkulu ngayishaya ngendlela ngafola inyanga ezintathu. Amen. Isimangaliso salo uNkulunkulu. Amen. Kule nyanga lezi ezintathu maqala fika kufona uPremier uEsmahashule. Amen. Mina nginamafoni akhe namhlanje ngoNkulunkulu omhle wasePhakameni. Abantu abafunde kakhulu abakwazi ukukhuluma naye. Mina ngamfonela manje ngikhulume naye. Amen. Bantwana benkosi enkulu yasePhakameni angisikhukhumeza ikhuluma lemisebenzi kaShembe. Amen. Ngengabizwe eBloemfontein wangifakela i1.6 what shabalala buye eBloemfontein ngokunika umsebenzi kamasipala. Hawu baba nini kusasa nje ngiyakufakela imali ngo11 lushaya ngifakela imali. Amen. Hayi ngithi mina angikho lo ke. Hawu baba phela imali ayikangeni. Hayi shabalala manje sengiyofaka imali sengiyifaka nje imali manje. Hawu ngempela ngiyakhola akuphelanga ngisho i10 minutes. Amen. Hawu yakhala imali efonini yami kelekeqe i1.6 yangena. Asinalutho endlini. Nangu mama. Ngithi mama yabona ibuku sengeni yake ngihamba ngeBloemfontein ngishiya yonke le mali ngihamba lo 500. Sengivuke hayi angibe akunateksi eBloemfontein esuke eNtakazo. Amen. Imangaliso zikaNkulunkulu. Ngokungabongi kwethu nje. Jehova wami. Hayi ngithatha imoto ngibeke lapho eBloemfontein. Mangifike eBloemfontein nathi ngamthola khona uEsmahashule ngifike ngimthole. Amen. Oh ngifike nje ngikhulume naye twenza iCV. Awu ngiyenza iCV. Hawu iCV yami iphelele khona lapho endiye nelinye lapho iziphindi ibuye bantwana benkosi enkulu yasePhakameni. Amen. Angizange ngunike umsebenzi bengithi mangiqhamuka eminyango kaMahashule ngimena amabodyguard. Makaphuma lathi uTata Shabalala Solteni angene endlini aphume ne1000. Amen. Afika ngenika 1000 ngithi mina hawu. Lo muntu ngoba mina ngifuna 1000 ngifuna umsebenzi wakamasipala. Angiyeke ngihamba. Ekuseni njalo mangifikile 1000. Amen. Hawu madoda kithi lento manje yenze kanjani manje ngoba ngifuna umsebenzi. Kuleli langa lesithathu athi unginika le 1000 ngithi kahle. Angizelanga 1000 la ngizofuza ukuthi kanti ngisebenza nini. Athi ayihamba lapha eprovincial laphana utshele ubaba Mahluku lapha ukuthi ngitheka kunika umsebenzi. Mangifika lapha kubaba Mahluku ophethe oyi-treasure. Awuthi lo muntu hayi mina kunomsebenzi wawo. Akanawo umsebenzi wawo. Ayi ngibuyele futhi kuye. Imafashile lo muntu waphutha ngalo umsebenzi wami phela wena. Hayi lo muntu ashona esikhwameni. Bambana 500 hayi ngisazokhuluma nawe. Bantwana benkosi enkulu egcineni uye wathi kimi lo baba athi angithumela kuye. Wathi kimi lalela ntate Shabalala uzahola njalo 5000. Ungakunaki ukusebenza uzohola njalo nge25. Amen. Ngizwa ngiswaba nokuswaba ukukhuluma into ezinje. Hawu ngempela ngihole le 5000. Amen. Ngihole bantwana benkosi enkulu yasePhakameni ngihole. Inyanga mayiphela ngihole. Inyanga mayiphela ngihole. Mangena kaMahashule ngithola 1000. Mangena ku-conference nje ngiyophana namanzi nje ku-conference lapha 1000. Bantwana benkosi enkulu ugcine sengithi mina kuye ngathi mina baba yazi ngicela ukuthi ngcono ngibuyele ekhaya ngoba phela ngisebenzi la ngihleli kuphela. Wathi hayi ntate Shabalala hamba ekhaya kodwa uzoloku uyihola nasekhaya. Amen.
bekungena ifoni nangu mama ngayifakaza le ingena ifoni 20 shabalala shelete hawu isenteke awu madoda ngithi ngigibele ngeBloemfontein ngiyela 5000 yahlala inyanga ezimbili ngayithuki ngahamba futhi ngafonela ngathi babimali ayisekho phela kwaphela amalanga amabili wafona wathona ndimali yakho eBloemfontein ngithe mangifike eBloemfontein yaphuma iW sithi 10 yeba simana manje amen uyazi umuntu ofike ebusuku mase ngithandaza kakhulu uthi lo muntu kimi uthi sisalungisa awukuthi bangimisa bathi hey lona manje uyadaha mase kakutholile uyaqala manje ubhekana eceleni uncela ithupha uyakhohlwa ukuthi manje kwenzekani amen mina bantwana benkosi enkulu yaseKhameni into engiyibone kule nkonzo bantu ngisaba nokungena ebantwini abaningi mina ngoba ngithi mabangibheka nje beze banginyanya amen leligazi enginala ngazi ngiyabasaba abantu abaningi amen ngiyabasaba nje ngoba mangicabanga lento engenzakalele lana lento engenzakalele la yenza ukuthi ngingakhohlwa ngeke ngize ngihlubuke kule nkonzo noma kungathiwa sezingishayile into zomhlaba ngeke ngihlubuke mina ngathi nje ngihamba kuyisonto ngomsombuluko ngaqala ukudla za operate izinto zashabalala umandla kwavuleka inhlanhla kwaphela amacala ebenginawo bengingade ngigidingiswa amaphoyisa bethi mangibona ngathi athi le ndaba yakho leyakithi kudala yaphela leyo ndaba angishiye kanjalo amen manje-ke lezi mangaliso lezi kaNkulunkulu zenza namabomu uNkulunkulu ukuthi singathuki ngoba uyabona masingabheka lezi zinto singamsaba ubaba amen singamsaba singathi masibona sicasha manje uNkulunkulu wenza ukuthi asithande nje nathi simbona muhle nje ngoba masingambona ile esifuna ukumbona yona angeke size silunge amen bantwana benkosi enkulu yaseKhameni angifune ukuthi ngize ngeniphula umoya kodwa indaba esilandela la inkulu kakhulu amen inkulu kakhulu hloniphe ekhaya njengoba inkosi beyikhuluma sengiya-ayina ngiyaphuma ngena umuntu hloniphe ekhaya mawumama bohloniphe uyeke idimoni ukuthi likugqokele uthethise baba hloniphe umama asisenze nje singathi amakhosi amabili awekho amen yinye kuphela inkosi amen asibambisaneni siphile kamnandi inkosi sitshele namhlanje yathi asizithobe ukuze izinto zethu zizokwazi ukulunga amen manje-ke ukube siyalalela siyenza mina ngiyacela uNkulunkulu angisize-ke ngenze kahle bantu Nkosi yami ngiyabonga Nkosi ithuba onginike lona Nkosi kusisele kufike ngiyayikhetha inkosi yaseKhameni ngibingelela isihlalo sobukhosi kunye nebandla kaNkulunkulu ngokuphelela kwalo amen uguqu phambi kwenu uhlasuthi yakwaNkosi usizwe igama ndothanda ukufakaza ngomsebenzi kaNkulunkulu waseKhameni empilweni kimi emndenini futhi kithi ake ngithi ukuqala nje kwami ukubona amaNazaretha cishe endaweni yakithi amaNazaretha abantu bebangekho
eqinisweni. Kwathi mina inanga ukuyisabatha ngisendaweni yasesithandathu ngoba ngangifunda kwenye college khona lapho. Ubhuti usenginika iveni uthamba yostoka amabhiya wayedayisa utshwala. Ngakhumbula ngangihamba noma ibaba kaMahlangu khona endaweni. Sengibona amaNazaretha lapha esigangeni nje eThempelini. Sengiyabuza ke. Ngithi mina obani laba abahleli lapha ya? Ngoba mina engqondweni yami ngangicabanga ukuthi amasokana. Futhi inesizwe samaNdebele kube isikhathi laba egcina khona isiko labo entabeni. Ngoba kwakubuqamama. Ngibuka nje ngibona ingubo emhlophe uyangitshela baba uthi hayi abantu abakhonza kaShembe. uShembe ubani? Ngangalazi mina amaNazaretha legama. Ngangisasewumfanyanyana nje. Kwahamba ke amaNazaretha ngafunda lapho ngasuka ngayohlala endaweni yaseRustenburg ngokufuna umsebenzi. Ngagula ke kakhulu mangifika lapha. Ngoba la esifubeni ngangizwa ngazi ukuthi sizohlukana phakathi. Kodwa kungekho umuntu engimtshelayo. Mina amaNazaretha ngifike la ekhaya inkomo bengayidli. Ngangafaka nje iphisi encane inyama yenkomo nje emlonyeni ngangiphathwa isisu esixakile. Ngangihlushwa futhi iqolo kakhulu noma amazwi amangala uthona indaba kusukela ebuncaneni bakho awusoloko ukhala ngeqolo kwenza njani? Bangikhathe uvele kufana. Kodwa ibhola ngangilikhahlela hayi kancane. Umalume nje wayeza ngikhiphe naphakathi esontweni angikhombe egroundini. Ngiyokhahlela ibhola. Kodwa nje mangiceda nje uphuma egroundini iqolo lisho kungiceda. Ngiyakhumbula ngafika ngihamba nomzali Nhlabathi abaningi bayamazi lapha. Inkosi lapha eThempelini yayisahlala kulesihlahla esingezansi. Ibheka ngapha. Yangena inkonzo mina ngabuka Nkosi Mayifitha umuntu omuhle kangaka madoda. Indoda ecebezela kanje. Ngoba ngathi nangithi ngiyibheka inkosi la esiphongweni ngangibona ngazi ukuthi iglass. Engake ngathi kushona phansi. Ngabuka umuntu kodwa abamuhle kangaka. Nesithunzi nje sokuba umuntu omncane akanaso. Ngahlala ngathula. Kwafika isikhathi sokuthi kuyonikela abantu babika insizwe zabo nami ngaya. Ngabika ukuthi inkosi ngiyagula. Inkosi yathi inkosi kubusise. Kwahamba insuku wathi umzala kunendawo esejari la. UShembe la yesiza khona abantu abagulayo. Kisho masiya lapha sasihamba nomunye umfowethu umthunzi igama lakhe sowadlula kodwa emhlabeni. Nasingena esejari sasihamba sobabili. Naye azobika ukugula kwakhe nami ngizobika kwami. Inkosi ayihlele esihlalweni. Sathi masingena yasukuma samuntu olwayo. Ibuza umfowethu ukuthi uyafuna ukuphila yini? Wayofuna ukusukuma abaleka ngambamba ngahlala phansi. Wahlala yabuza inkosi kwenze njani? Wachaza ukuthi ukugula kanje kanje. Yathi nawe khuluma. Nami ngachaza ukuthi ngigula kanje kanje. Sathi masehla eDebhisini kwalandela umfundisi umtshali. Wathi umfundisi umtshali umuntu wathi nombheka mangomjwayelanga wayengakhuluma mhlawumbe uthuke uthi baba lona ngithethisa ngakwenza njani. Wathi yena ikhethanini inkosi yasekuphakameni noba kunomlilo ozayo. Sabukana soda. Saphendula kanye kanye athi sizoyikhetha. Ukugula amaNazaretha kwaphela. Uma ngaphosisi futhi
inyama yenkomo ngaqala ukuyidla ngo-2004 kunehholo la ngezansi la. Inkosi yayenze umsebenzi wesidlo. Ngaphila lapha eNazaretha. Ngayidla lapha inkomo namhlanje she next. Mangize ngabona amaqathanyana ngidobhe impela. Ngivale lesa sikhala lesa inkomo ngangayidli ngaleso sikhala. Kuthe ngizonqamulela nje umsebenzi uNkulunkulu asephakameni awenzile empilweni yami nasemndenini wakithi. Kwahamba isikhathi sengiyikhethile inkosi. SengiyiNazaretha ngo-2005 ngisho ukuthi ngaya lapha eyicima emlilweni sivolunteers ukuthi bazosicasha sisebenze. Naku sebathi sizotrainer khona la kumele siyofundiswa khona ke basigondisa amakhanda la. Athi inole enkulu ayifuneki. Cishe ikhanda ngaligunda ngabo-5 ntambama. Athi ngihamba edrobheni indawo yakithi isondelene nje nedolobha. Ngavinjwa umlungu omhlophe wathi uligundeleni ikhanda. Ikhanda lomuntu alibi nje ungaphindi ugunda ikhanda tawo. Lo mlungu wakhetha mina ngakana abanye abantu bagunda emakhanda yabayeka. Ngayibuza impela ngayisola ngisho ukuthi lento engiyenzile impela ayikho. Yimbi kakhulu. Sengithandazela nje ukuthi inwele ayisheshe ibuye masinyane. Hayi uNazaretha ke kwafika isikhathi la ngihlala khona nje la eGoli cishe ngokuphelele. Ekhaya nje bese ngiya ngokuvakasha. 2009 kwangena igebengu lapha eJardini. Ekungeneni kwazo ngangilele kodwa kwaba khona ngazi ukuthi kunomuntu omthintayo uthi vuka. Ngase ngiphaphama. Mangiphaphama ngibona isithunzi somuntu siyandlula. Siyale. Kundlula futhi omunye siyale. Kanti labantu bathathu. Bese bebuya labantu beme la mnyango bakhuluma. Bebaphethe ifoni khona amafoni anelight la. Bakhanyise lapha embobeni yesikhiwo. Umnyango ngalelo langa eNazaretha ngangokhiyana. Ngalala nje sakudlala. Ngithi ngizovuka ngikhiye. Ngibamba ukuthoma. Athi omunye ukhona lo muntu la phakathi. Athi omunye akekho. Sebayaphikisana. Ngivuke masinyane. Ngiphuthuma ingubo emhlophe. Nazaretha ngathi nje nangu uyibamba. Ovula umnyango. Cishe wathi na yevula umnyango enjengala kumfundisi ukhoma lo mina ngila. Wasikhomba la isibha. Manje ukuthi kwakumnyama ugesi wangakhaya. Wathi naye ngithuka ngibiza ngenhlamba mina ngathi shembe. Wasashayile. Kanti ugejini. Engikukhumbulayo intuthu yangena kuleli hlo leli ngoba laphuma inyembezi nje ngokusheshsha. Futhi wayitshela ukuthi ngidubulile washeshsha wahlehlela emuva kanti ngizokhahlela isivalo bese ngiyangapha emva kodropa ngidonsa induku. Ngema la eceleni komnyango. Ngathi inkosi mangife namhlanje ngife nezitha zami. Hayi wasiyabuya utsotsi. Asibambe kanje ngezandla zombili ngathula. Ngathi ngifuna nedatha angene sithi singavele bese ngimshaya. Hayi ngase ngimshaya Nazaretha. Umshaya la engalweni la. Yaphuka leyo nduku la ebengumshaya ngayo wahlehla yawesibhamsa wela ngaphandle. Manje inkinga ukuthi angazi laba abanye bayiphethe noma bayiphathana. Kwase kuthuleka. Isikashana nase ngiphenye ekhethini naba ngiyababona bayaphuma bathathu bahamba. Ngithathe le umthofe bullet ngifike enkosini ngibika ithi inkosi. Yabiza abefundisi ngizongizwisa na umhlolo. AmaNazaretha nesibindi ungashaya umuntu ngenduku aphethe isibhamu. Ngasinda. Kwathi ngonyaka ka 2010 uNazaretha isibhamu mina bese ngilandela.
ngangisuka komunye umuzi la ngangiplaystera khona ngiyolanda ithulusi sengibuyele emuva mangijampa nje umzila wesitimela ngikhuluma ngefoni kanti angibona abafana bamile la ekhoneni balindele ifoni engiyiphethe mangiceda nje ukuyidropa ngifaka esikhwameni ngithi ngiyaphenduka bathi umfana buyisa ngithi mina ngibuyise i-entertain yakho kanti isibhamu sosikhombela esiswini kube nzima ukuthi ngibaleke ngithi ngiyambamba angidubule angizange ngizwe nokuthi ngidubulile isibhamu bullet langena lapha laphuma ngapha ngiyazwa nje nase ngishisa nangithi ngiyabuka igazi ngagijima ngathola usizo masinyane bangiphuthumise esibhedlela cishe ngalala izinsuku ezisithupha ngase ngiphuma lapha ekhaya kithi la ngizala khona ikhaya cishe kwakushupha kakhulu imimoya emibi ngoba into ayikufikela noma emini nje la ngalibalele mayihalele nje ukuthi zikhamele uthi kuraharaha zofike ziqindezele bathi uyaraha ujulukuza ube manzi ekhaya thina zange kulapha inyanga akuzange kulapha esangoma cishe inyanga zabanje zaba yiningi zayithathela nje ama-1000 ayihambela ichibi maNazaretha baba wathi enkosini inkosi yamnikeza ichibi wachela ekhaya bahamba udikolosho namhlanje nje ulala ukhululeke ayikho inkinga ngale nkosi yasephakeme inkosi besisengizwile amen Inkosi izonibusisa sizocela abangcwele konke emva kalokho soba sesikhumula nazo intambo zethu khona lapha ngaphandle sizifake kula makhandle sishise nawo sithandaze ngizokwenza nje inkosi yonke intshethu nenze kanjani inkosi nibusise
abantu bonke bazoze enkosini ngaphambi kokuthi siqhubeke nenkonzo bazonikela nje inkosi beyicela umnikelo bangena umnikelo bangeza nje enkosini bazofika inkinga zayo emva kwalokho bese siqhubeka nenkonzo inkosi.